Anyaya. Anya-aya. Anyaya. Anya-aya. Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anya-aya. Pangsutsutil ka dagiti politiko nga agkakapusaksaken, agkakataraki. Anyaya. Anya-aya. Ray-rayaw ti aldaw, aperme iti gargaragga. Anyaya. Anya-aya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsusutil kadigita kaunggan nyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaaruba tatinggen ti gargaragik a programa ditoy. RPN Radio Ronda. Sa Istres 9 apagpusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulutlutuin. Daina di Ruliti ken Hanibi. Kadwada pay Dalulo Raki ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tinga ti aldaw. Lunes agin gana iti biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti Kailokuan. Anya aya. Walang pikunan, walang personalan. It's just pagkakatawaan lang. Ayan, hello kada kayo amin nga agdengdengeg ken agbuybuya kada ito'y programa tayo itangal daw Anya Aya together with Ina D of course and Doc Honey and Engineer Rolly T together with Lola Beshi and Lolo Rocky in the house. Ako lang po yung in the house, sisak lang ni Ina D because they are still in Baguio City at dadadje apo for a mission. Anak kadidigiti mission at dangamin deti ikaskasada apo, the Doc Honey Ijay, they are so busy with the World Council Excellence Awards. Lilipas actually iti World Council Excellence Awards and that happened last week, midweek last week, kat na-awardan manen iti NGT, the Nature's Greatest Treasure that iti company mi apo together with the NGT Multimedia Distribution Services ken ni Doc Honey being an advocate isuna kat may nga advocate para iti mission mi for holistic and natural healing. Ayan apo kada ito yung aldaw nakadado digiti agbuybuya again kada tayo. Syempre ni Ina di kat kumapsot basit. Kumapsot basit, hindi pa nagkita na. Isong I would like to greet these persons. Jaira Chantel Aguilar Aquino Sullivan is watching. Nagatidog tinagan ni Jaira. Jaira Chantel Aguilar Aquino Sullivan. Naglasbang kantita ko namat ni Eric Cruz nga madama nga nakaildag ijay Hawaii itatanga aldaw. Oh my God. Happy viewing. Happy viewing kada kayo amin. Ay adati dati lunch ko in order ko itatangal dawen guys. I have my lunch here. Linuto da ijay likod di kita kakaimas ag kakakwa. Paki-check mo man Jayber no napintas dati kwak dati accompaniment ko dati background music ko, my background color and everything nakapinpinta sa kano. Rica Grace Mariana Esteban is also watching. Kumusta kayo amin? This is Ina D radiating positivity this day. Ay apo Diyos ko nakadado ti mapasamak man kida ting aldawan. Ti istal tayo itataapo kat one topic, one edition ko na or one may ano DJ paano no DJ itatay iti may sa ko mga iti may sa nga aldaw at may sa nga topic nga ilipas tayo and it's so nice nagkaroon tayo ng chance to research and thank you so much also to Uncle Google. Thank you so much also to Bing.com. Nakadado digital legit sites providing us entertainment, providing us information, providing us
everything under the sun because aduti pa magsasaritaan tayo even under the bridge or even under the tomato or under the malunggay. Speaking of lunch guys, tisida kita ta ket daytoy na imas nga nagpaluto ak. Ipakita kada kayo, nagpaluto ak ti lunch ko itata guys is beans. Dati beans apo, dati taba. Taba nga utong nga naimas nga kang kanam, naimas dati nga sida aglalo ito ti agtutudo with malunggay, naigisa ti malunggay, naigisa pay iti adabasit layana. So nga nabanglo together with malunggay. Nakaimas. So nga ramanak in national television. Wow! National television, in national radio, with yung RPM DZRL. Nakanananam, nakaramraman. Talaga nga kasto ay dati tibirbiro kong ngaraman. Kung kunada nga kasto idi, tikano utong, nagsidaka, maka-arthritis. Kunakmat, nagsidakmat ti balatong, nagsidakmat ti utong, nagsidakmat ti bukol. I also eat nuts, I also eat tarong kakasda. Haan? Hanam ako. Dito kumahat, ay, kuri ka nalipatak. Hello, arthritis man detan atito. No, hanang arthritis iti utong. Hanang arthritis to utong guys. And also, I have with me here hot dogs. Ada hot dog nga sidak itata guys. Naimas kami kasi this is my favorite. Amoy yung apeng favorite ko. Tender, juicy hot dog. This is not fried. Not even broiled. This is boiled. Na-i-boil iti hot. Siyempre, ano kung mapaka-boilan naman, i-boil nga rod no iti cold water. Buba ang bakla, manang. Rawan ang arod, Diba? Digetis data si Itata. Ituloy kong tinto na madamdama. Ito na, commercial break tayo. Pero, at this point in time, greetings tayo pala ang apo. Kumusta kayo amin? Sino di kita buy-buya? Julian Ruot, Rica Grace Pagirigam told me, uminom ang pala. Tapos dati juice ko, juice nating lahat, dati pinangibulong ko kat pineapple juice. Di last week, ti pineapple, ti nga bukol nga pineapple is 120 kunada. 120 tas nga bukal. Adadakal. Idi na minsan nga idi last week, the other week di dyan. Idi last week mat gimatangak. Mano di ginatang ko may sa duwa. Nakatalo ak mat di last week 100 ti may sa. 100. Idi na minsan nga aldawan nagbalinan nga 70-80 kunana si ka Sir Anino Dumlao and Roda Pasalo. Kumusta ka Roda Pasalo kan manong Julian Ruot? Roda, okay king kan? Okay te bagbagi mo anak ko ni Roda Cup na nag-undergo iti surgery, nag-undergo iti operation last week and hopefully nagkatigite pa to. Nagdarakol kay digite na ikaton si ka naganan. Jane Palacio Casueras is also watching. Ma'am Edeline Saludares is also watching. And Dillinger Aquino is also watching. No, may nadasugsuga tayo guys. Nadasugsuga tayo. It is not only for a dessert or good to our health. Very rich in vitamin C. Ape anak ka diti may ti vitamin C guys. Deta adasugsuga tayo. Adasugsuga tayo nga kasta. Agasan na nga dagos. Alisto nga maagasan iti sugat if you are taking in vitamin C. Di ba Ma'am Edlin Saludares? Itatan. Tapos nayunam pa iti vitamin E ada synergy na di jay. Ada synergy na. Thank you so much Rodan Asuncion for giving me that word. That technical word. Kuna na sa synergy. No agigidan iti vitamin C, vitamin E, and zinc. Hana mga pharmacist gas kami insuro da kanyak no gigidan di kita meaning in one form no kadigya Sir Anino Dumlao madama pala in ko sir ko na
Sir Anino, Dumlao, timan lamay suggest cooking ka, ag-take ka iti vitamin C everyday pa ilaang. Once or twice a day, and then you incorporate iti vitamin E at least every other day kasi kam tipil yung makasagad iti sodium ascorbate. Diba? Sodium ascorbate DJ tiraam every day, and then hanyo lipatan apo deti Doc Hanis TV Cos. Padasa man sir Anino Dumlaw ti agtumar ki deti hanga tumar. Nayon deta inaldaw nga kang kanam iso ti aramidem nga 30 ml a day Doc Hanis TV Cos. Madama palaing ko kunana ni Roda. Dakam mo, no, kapin ano kayo kan ni Roda, ni Anino Dumlaw, ti baba magsakitan. Ni Sir Anino ko na, ala ka ano katan Roda, pasalo ko na, siguro agkabagyan kayo. She hails from San Marcelino ni Roda, madama pala-palaing na, paggatangan ko na, inutikatiyan mo itata in Burgos or Banggi. Burgos or Banggi tiyan mo ka di Sir Anino Dumlaw tiyan titi because kat adayan digiti kwa adayan di kita drugstore yun data si the tea park jay ti Doc Hanis tea because kasi that is probiotics, prebiotics and enzymes papigsaan na iti immunity 30 to 60 ml 60 ml gayam no adult 60 ml before your breakfast and before your dinner kasi naimas because it underwent the process of di giant na kasi dati suka tiraman na fermented fruits and vegetables diya. Taga Ijayak San Agustin, San Marcelino, kagkakabagyan kay Kadaro, da pasalo taga San Agustin. Ni Roda ni Denggam ni Apo Anino Dumlaw, the head of the Comelec Ijay Banggi. Banggitihan mo itata Sir Aya, correct me if I'm wrong. Ay Apo, San Agustin, San Marcelino. So nga, guys, let us take care of ourselves. Let us take care iti bagbagi tayo because we are not getting any younger anymore. Mang Tinalin Lanusa is also watching. Mang Tinalin, you are watching Ina Di here para iti programa tayong anya aya dito'y DCRL. Banggi! Ay, congratulations! Congratulations kani Apo Mayor, ti bumurong nga Mayor, iso pala tinangabak, and Madam Lea Peña. Hello, kada kayo amin. Malagip ko lata. Apenta nagkita, di pesta ti Banggi, Sir Anino, napana nag-judge ki di Miss Gayda. Napana nag-judge ki di Miss Gayda. Nakaragragsak. Hello, Sir Alan Galisinaw. Kumusta kayo amin dita? Banggi, Desa de la Cruz, sino pa? Sir Noel Ruiz, sino pa? Ni Manong Lindon nga Garvida, ni Sir Modesto dita RHU, ni Ma'am Peña, Ma'am Lea Peña, Ma'am, hello, ni Sir Sima too as our mayor. Kumusta kayo amin dita? Banggi, itemat pagudpud, kumusta amin digiti benemeritos, kumusta amin digiti sales. This is not political. Basta isuda amin, nagagayam te iti benemerito, gagayam te amin ti sales, even ije Banggi, ito'y pay Burgos. Kumusta te amin dita? Nalpasan ti election gas, agagayam tayon, agkakapya tayon, and let's move forward, di ba? Itimat nagalan. So manunod ti Banggi, Burgos, Pasukin, Bacara, Lawag City. Apo amuyumot amin detan, di ba? Ay nako, na ni Sir Anino. Ay, di ka nakita man aya ni Alan Balalio Galisinaw naglapsat ko na. The Sir Galisinaw ni Sir sino di kadwanan Sir Dumlaw. Naglalapsat na. Nukuma production number, naka-production outfit na Sir Alan Galisinaw. No mat naka-casual wear da mat. Basta any appearance ni candidate, tilang kurang nga nag-appearance dakat lady, I believe it's the national costume. National costume. Kadwa mi ni Sir Rosquita, kadwa ni naganan Sir Alan Agni, siya ni Sir Ayan, ni Sir
Japet Raquel ni Aba Cabran sa tikadwami nga nag-jazz. It was really a happy moment kasi nagkikita kami kadigiti LGBTQ+. Di nga nin. So deta apo ti umuna nga bansada iti programa tayo nga anya aya itatangaal daw. Iti sumaruno nga panagparang ko guys after this commercial break pagsasarata mabulbulula na duma Sir Anino. Pagsasaritaan tayo man dagiti banbanag very significant, very pertinent. Digiti kayat tayo. Anakadi dagiti top kunay na. One topic, one episode tayo itatagay sa anakadi dagiti kayat tayo nga tattao. What are our unending wants? What do we need? What do we want from life? Ana digiti may tayo habag bibiyag tayo habag trabaho tayo. Anakadi dagiti kayatan kunan na. We have here that we akat ni Marlon Marcos Pai sobrat lab sa yes ni Sir Marlon Marcos. Digiti idea generating list of 57 things other people want from life. Kunana, iti pa nagsubli tayo digiti kano digitay magusgustuan kayat nga ma-acquire digiti tattao. Somebody's watching. Arlan Pasis. Hi, Sir Arlan Pasis. My very, very kind. My very, very smiling always. My very, very accommodating batchmate in the person of Captain Pilot Arlan Pasis is watching. Hello, hello. Shakil Pelemdengue is watching. Nga agsarsarili itatan kasi nagawid da dagiti Doliente family. Mang Romeo and Mang Rowena together with Romeo Jr. left for United States already. Anino Dumlaw, thank you sir ko na ni nagbuiboyan ni dadaamin nan digitay gagayim ko nga taga-Bangkim. Anino Dumlaw, thank you sir. When sak may sa kalapsatan talaga idi sir ko na. Not even no hanga naka outrageous nga costume ni Sir Alan ni Sir Marcos. Nagugwapo da. Kakas nakada kami ata we do not really wear those dress. Nagkwakam laki di because of the LGBTQ night, di ba? To conform with the idea, to conform with the team, di ba? Iti LGBTQ night, syempre, nag-gown da gagayem ken kakabsat, and that is gay empowerment. We are being empowered by doing so. Kasi pagpakita tayo, dagiti kung ano tayo, kung ano ang kaya mo, kung ano nga rodete, ibang-iba ang Pinoy, huwag kang matatakot. Kasla Pinoy Big Brother matijayan. Pero i-instill na in our mind to be true to ourselves, di ba? In connection kidati ibagbagan ni Sir Alan kani Sir Anino Dumlaw. Alexis Medrano is also watching. Ni Alexis, kailan ba kami naghuling nagkita ni Alexis? Di mo lag patiliw ni Alexis busy mat ngam siya kon. Yes guys, iti pa nagsubli da iti programa tayo nga anya aya. Iti RPM 639 kHz Radyo Ronda Batak. Pagsasalitaan tayo ito no ana dagiti kayat dagiti tattao no ana digiti kayat da nga mapasamak ti biagda according to studies, according to research, according to survey. At daamin kanyak digita nga ideas and iti pa nagsubli daytoy sabsabali very informative kuning hamat agpepeso detoy very reliable and very happy and gay nga angkor yung ni Ina D for anyaya more commercials guys. Commercial muna. We need to take a commercial break. Welcome to West Farm. At datay dito'y Barangay Lipay, Solsona, Ilocos Norte. And what about, you get to watch that may isa nga successful story iti duwa nga naka very young entrepreneurs kat dito nga negosyo iti nasurutan da.
Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Siyak ni Clarita Uguro, Batak, Ilocos Norte. Hindi, siyak pa'y napadasan dito tibok ko sa apo. Nasakit tibok sit ko. Dito ko na nga acid. Napadasan mo nagpadpadoktor nung awamot lata. Usar kidi ko serkot ko omeprazole. Ngamidi ko amang kung kanahin to di CRL ni doktora. TB ko. Iso nga ko nakide, tumanod na kwarta ko. Padasik tuman ti gumatang iti TB ko. Di ko ala sinubok kumot ko na ni doktora nga 15 ml every after meal. Tapos maligam-gam mo na tubig. Lako si Mayaan. Kasi na po Diyos. Nga napintas ni pinagbawas. Iso nga jak maiwasan dati sir, dalat pa dati ko. Makunak, da kayo nga madipe nakapadas, apo, padasin yung muti tibikos, no kasanong muti maitid na kada kayo. Ayan! Diyos ko, lumipas na naman ang ilang minuto at andito na tayo sa pinaka-heart, pinaka-puso. Dahil programa tayo nga anya aya itang aldaw, ket pagsasaritaan tayo, as promised, di pagsasaritaan tayo ket nakadado nga mindig iti kayat ti tattao. Personally, siyak apo akat adot kayat ko mapasamak ti biyag ko, anak ti kayat ko mapasamak, ket kayat ko pa iti agbalin nga kwa. I want to write a book about Ilocos Norte. I want to write about my life, di ba? Good morning, Ma'am Josie Ramos is watching. But according to survey and according kadito ni Italy tayo iti research and according to data nga naala tayo kanya Uncle Google, these are the 57 things other people want from life kunana. Erugi tayo data. This is very random. Hana kaya nga sa unang iso imbagak, iso ti, umuna, basta di gito yung apo. In random, material things, kunana. Material things. When it comes to material things, dito yung apo ti topmost nga kaya da. Big house. Di nga mean? Big house. Very Filipino. Kaya tayo iti dakkel nga balay. Sino ko man mo ti, di mga iti dakkel nga balay, di ba? No idi kwa, no idi ubingak, anak ti kalapaw mi. Kalapaw, apo, patagwab. Dati ko matay, dakkel nga balay, tiyan mi idi ubingak, kasi dakkel, may nga family house ti Aquino idi. Mano nga pamilya ti adda jay. Mano nga pamilya ti adda jay unag, mano da nga agkakabsat. Timot yan mi idi kwa, da kami di patagwab. Patagwab ko na ikanti, dati main house, dati igid na, adda patagwab na di Jessica Josie Ramos. Kas diti biag mi idi ka, kas diti balay mi. And then no anak kano digiti kurang mo when you were young and you were deprived of having that thing or material things nga awan king ka idi. Let's say siya anak tinaka-deprive na deprived iti amin. I was the most deprived. Hanang kumiti bagbaga. Datayo amin guys kat napadasan tayo iti awanan. Even now,
sino ti makaibaga ko mga nga addaan na uno ko nga kasta is still striving very hard, striving and kumit kita itiwagas tapno datayo kat agkaroon din ng racket, adamot kwarta tayo, adamot pangalan tayo ti inaldaw-aldaw tayo. And ti may nga kayat ko idikwa because ti may nga pakadeprive idikwa. So I longed ko nakidi because sa mga because. So I longed to have a lot of dresses. Dresses, t-shirts, bado, jockeys. Amin. Iso nga kinayat ko tinakadado bado na. Itatama kayak ti gumatang. Kayak ti gumatang aglalo kat na uso ti ukay-ukay. Ay apo, datali magasot mo kuma nga may mesa nga t-shirt. When numapang ka ag shopping ka mesa t-shirt, hampay na pintas nga pantalon, sang katadiran la DJ 1,000 mo itatanga tayo man guys. Ngam no, mapangkata ukay-ukay, makagatang ka iti napintas nga t-shirt, adda 50 kalukat, adda petiketa na, o di nga nakabongbongga makagatang kan. Ngam idi ununa na makagatang ka nga rod iti badom. Aside from the fact nga kamkamatan ni ditatang ko iti kanen mi ti inaldaw ta nakarigrigat manalon analas si dami ti inaldaw tarong nga tinuno digita Catherine ken Josie Ramos no amuyo iso nga you long for what you were deprived. You were deprived from food. So itatang adda kwartamon, adda kwartakon, ti pampanunuto kon puro pangpangan. Idi awam badok, puro badbado. Deta puro badbado ti kaya mon. At DJ nga rod, that is not only comes from me. Inadal ti psychology deta guys. No anak naka-deprive am idikwa. No na-deprive ka iti pagmamahal, you are looking forward to be loved and to look for pagmamahal. If tinaka-deprive am idikwa bado, agbirbiro ka bado. So, no na-deprive ka mo ti balay idikwa, batit ti balay mo, itatatanapimtasan ti pagtrabahuam, ti pampanunutom ko, you want some big house. Big houses mo ti kaya mo, di ba? Sino ti mga ibaga nga haan? Who doesn't want to have a big house? Siya lang siguro. Given the chance to have a house, iti batit lang, kan awan nga to nakadia. Diyak kaya ti adangato na, ngam na iso ito niya apo, just tay uri 30 nga stories, di ka di awato lata, di ba? Sino ba naman ako para pigilan ka, Lord, no iso ti ito mo nga, blessing kanya. Ngam no kadi mabalbalin, Lord, akit dati lang ko, basit lang ako, umane kami nga sa nga pamilya. Di nga min. Kasi, amo yun na apay, kaya ti mapandye nga to, nasakit, di ito saksakan nga magmagna, yan ti staircases on. Di ba? 1, material things, big house, di kita kanuti kaya ti tao. Next, nice car. What do you mean if it's nice car? I think nice car, ti pagfolan na deti kat, di kita adot kwartana nga naiyanak, di kita talaga nga sobra ti kwartana guys, kat no car ko na nga kastagal. Diyos ko, asakit awang pa bisikleta, awang pa masao nga acquisition ko. My God, Ina, you're getting old, wala ka pang pera, wala ka pang urnong, matanda ka na kung nayo man. The next one is car. Nice car ko na na. Di ka napintas nga car. Ngam no siya ti may samat, ti car, even your motor, it is a necessity. That is a need for us. Conveyance di jay. Pagluganan tayo mapamakityenda, going to work, for emergency purposes, that tayo amin, for family. So, I consider that as, it's good if you want a nice car. Not dayan tilistaan nyo data. Next, ayan na siya. Fashionable clothes. What do we mean fashionable clothes? Meaning, no fashionable clothes kunana, ibig sabihin nun, it doesn't necessarily mean nga it's top of the line. Damat tao nga kasday, they go for the top of the line nga signature brands kakasday. Amoy ratan no anati signature brands son. Uno di kita nangingina nga pansan, nangingina nga pantin. Victoria's Secret ko namon. Numat nangina nga pantalonan, 7 for All Mankind, Levi's, Edwin Jeans, kung kunanatan. Apo! Comme des Garcons, kung kunana, Louis Vuitton, kung kunanan si ka Thailand Dexy, may ka dito'y NGT si ka Dexy. Itatan,
fashionable clothes. Sakmat, I do not go for what is the in thing. Makisuuso akmat no daduma, no uso ti big shirt ko nada, nakiuso akmat, medyo akmang-akmamat pa ilang iti adad ko, kayang-kaya mo pa ilang sumabay, pero sasabay ba ako sa uso, kahit hindi ko naman bagay, di ba? Hello, Arnel Mangge, di ba? No kasapulan nyo iti na imas nga lechon, chili hot saucer is watching right now. Hello, batch, kuna na kasta. Hello. Itatan, fashionable clothes, kunan. Siyak akit, praktikala lang. Iso nga mapanak ti ukay-ukay ngamin, adda digitay bado, adda digitay t-shirts, adda digitay bado polo shirts nga aside from it nga branded, digito kat unique tilang langada. Awan katulad mon, tila katulad mon kat siguro adda jay Zimbabwe wala adda jay American. Ta nayaw awan di giant. These are used clothings pero magaganda. Some are used, some are overused, pero wag naman yung overused na at agbali mga rigisan. Tipo, ti alain yung kasakit di kita'y branded, nga napintas pa ilaang neckline na, napintas pa ilaang tigay-gayadan na. When you go for boxers, kitain nyo di kita tapela tiketa na, wano kita talaga hanmat nga overuse. And then, no gumatang kayo, ipaburo iyo. Di maakarang kayo. Kadigitay anaman di tanga mikrobyo. Di ba? Kaya kalata na dyan, I go for the ukay-ukay. Even for the ukay-ukay utensils, kada ananagan digitay gamgamit iti balbalay ay mga gumata nga dita, di ba? Very practical nga tao, guys. Ngam deprive bak idi kwa ti clothes iso nga ay naapo malaglagip ko pa idi ubingak saklati pangibagbaga akon bagbagi langan saakla ag sapatos no maikabilak ije eskwela. What do you mean maikabil? When I get to partake with the program, kaniina di, when I was young, kung nag-elementary ka high school, very active. Siya nga talaga ti agem MC. Our distinguished board of judges, to our very energetic principal, to our very kind di natin magbaham, di ba? Good morning. Today, we celebrate the Araw ng Kagitingan. Kunana, may we all rise. So nga, may we all rise for the singing, for the invocation to be led by Chuchuchu. And may we please remain standing as we sing in unison. Di kita ti drama idikwa. Kano sakta agemsi, every program, deta gagayam ken kabsat, ni ina di, isuna iti ag gemsi. Iso nga kasapula mo ti bumulod. Itibado, hindi kita'y baba ng karubak, akit iso buludak, ngam sak bumuludak, ngam may gatangan ang arudi, inakat awang penga si dami. O di nga min, practical laang tibeki. Itatan, sa akla nagsapatos no may kabilak. Di nga tikunak, no mapana agsali ti piyesta, no mapana makikontest. Adapid na pang ko pinakikontest ita division office sika Arnel Mangge idi. Na nga bakak iti grade 2 ag spelling bee. I was with Ma'am Cristina Balantac when I won the spelling bee iti Ilocos Norte. Amo iti chinelas ko nga napan. I was wearing dragon tinagan na. Hello, Maring Marites, I was wearing dragon sandals idi napana nakikontest. Kitain nyo no kasano ti kinasimplek with Ma'am Tini, Ma'am Cristina Balantac. Deta. So itattakayat ko ti adot sapatos na. So itattakayat ko adot chinelas na. So itattakayat ko adda boots na. Amin kayak ko amin. Ridumala jak kayat ko nagitatta. So maruno. Plenty of money for dining out, kunana, or shopping. Sino madimangayat, di ba Mang Loida Saladino Lanusa, damang tinalin. Sino ti madimangayat, guys? Iti
ado ti kwarta na. Kaya mo nga awang kwarta. Money is everything. Hanga ti money, iso ti mang kwamot ti pa nagbalbaliw ti biyag mo. Dati pa nagbalbaliw personally. But I mean, no ti money kapag balbaliwan na, iti klase, iti langam, you deserve it because you're working hard for it. Mare, agpabulod ka man met mare. Anak buludong mare. Bado ti pagsasaritaan mare. Glogs tay kuma kuna ni Dos Ballesteros. Umay kan pasentro ka ding rasta da papananta pa ki glogsan. Dos Ballesteros. Inkanto ag singir tay na ipabulod kunana naman. Ti pagsasaritaan tay itatakot di tay 57 things other people want from life. Kunan, nasika dos. Inana, a big money enough for our budget for shopping and for dining out. Sino ko mga ruti madi nga si kakat adut kwartana. Ay kakayat ko adut kwartana Adut kwartana. Tapno siyak magatang ko di kayat ko. No siyak kayat ko ti aduk kwartana, tapno mapatarimaan ko di balay. Kakaslapuspuron. Uyawon da pa di balay kaslapuspuro kano. Kat talaga ngamin kaslapuspuro nga nasin dyan actually. Hampe nga puspuro napintas di puspuro pa ata makitam nga rectangular. Ano na ganan? Square wano kwati shape na ngam di balay mi nga kastaket aside from dilapidated titawan na ay apo nakaruko pa yan at awan pa iti pang patarimaan mi. So I really want to have money and to have a big house eventually. 250 pesos makes us happy, diba? Gin plus pulutan mabartek kan ko na naman ni kwa. Ketwen bado, alakat ibagam amaring no anat kaya mga buludon nga bado ta kumita akno ana nga bado ti buludom. Maring ko nga Marites de la Cruz. And then ano detoy? An attractive spouse. Kunana. Di kita kaya ti tao worldwide. Attractive spouse. Napintas ka noon no nagwapo nga asawa. Deta ti may ka 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. May ka 7 nga kayat ti tao. Kat attractive spouse. Kunana. Ano ti attractive spouse? Deta nagwapo kan napintas. Adangarod mangayat itipada nga nalaad. Kikitan ti tao itataket very superficial. Ana superficial. Panglabas na anyo. Panglabas na anyo lamang yan. Di ba? Tinapudaw, nagwapo, nabanglo sangaw na, kasla artista. Di ba? Kasla artista. Di ka tatibirbirukan ti dadu mga tattao. Somebody who's good looking with a nice car. Deta. Self-confidence, kunana. Self-confidence. People want self-confidence because confidence is everything. Di nga mean? No, the confidence mo, you will own everything. You will own the interview. Mangabak ka iti election because you are very confident. Napintas ti panakisangom ti tao. Siguro ni ina di nga kasakat. Hama nga super confident tak nga. Siguro confident tak basit. Basta. I have this charisma and confidence. Tapno agsao kada kayo iti radyo. Tapno agsao kada kayo iti TV. Tapno agsao kada kayo in front of the camera. Siguro di jay. And some people or a lot of people gayam. Because they want that confidence to be in their bucket list also. Self-confidence. Kuna dakat. They want themselves to be perfect. Perfectly hamangatin. No di dati napintas kanot pambagina. To neither look nor feel fat. Kuna da. Dati handa nga aglang-langa nga nalumag. Kan handa nga aglang-langa nga kanahanda ma-feel nga iso na lumag. Diba? High-pitch bicabreros. Adot kayat ti tao. Unending ones. Handa ka no kayat nga may baga nga na lumag da. Handa ka no kayat nga may baga nga na kutong da. Meaning they want a perfect body. Diba? Very confidence na with the heart nukwa as a politician, sir. Kunana. Ay, okay, good for you. You are a politician pala. Sapay ko mata napintas ti panagpulpolitiko Manong KK George Rasa Kabantangan. Dati pa may isa ko na.
to eat whatever you want without gaining weight. When aya, kayat tayo deti kwa, kayat tayo itimangan ti adu, kayat tayo itimangan iti lechon as much as we can, or 2 kilos kanam, without getting fat, without getting cholesterol, without getting uric acid, without getting anapay, without getting, nakatado, di nga men? Nakaad-ado iti kayat tayo timangan ti ado, adapid aduma, kayat tayo timangan ti ado, ngam kayat tayo nga basit ti bayadan tayo, right? Very Pinoy, very Ilocano. We want it to be very cheap. We want it to be very ado. Kayat tayo iti agorder iti makan nga ado, tapos nalaka, and then naimas kunahan na. Kasi tata guys, iti naimas ado nga pagkain is nangina, kabaliktaran. Manon aputi gasolina. While there is inflation iti gas, while there is inflation iti panagngato iti dolyar, nguma ngato mat iti basic commodities. It goes with it, di ba? Hi kabsat, kasinsin, Manang Merlin, Love Honey Pie is watching. Kaya teka no ti mangan without gaining weight. Dati pie. Kaya tayo kanupay to be attractive as we age. Apo. Adakan nga deta kat. Forever young, I want to be forever young. Kunana. Kaya mo ti uri lumalakay ka, bumabakit ka, but you want to become but uri lakay ka kung nakidi, uri bakit kan, but you look great, you look young. Sino kuma who doesn't want to live forever? Kung nanangarod, I just wanna live forever, forever, forever young, forever young. I want to be forever young. Kung na guys, di kami? They want to be forever young. Tidaddo mga tao. Di kita imun una Iso nga, agkwate man pailaang, let's pause for a commercial break. And then, ituloy tayo into no madamdama right after the commercial break. Dagito'y kayat kita tao. Ado nga min ti kayat da Ado kayat ti tao. Agpepay sudeta. Iti panagsubli da ito'y programa tayo nga. Anya Aya. Welcome to West Farm. At datay dito'y Barangay Lipay, Solsona, Ilocos Norte. And what about, you get to watch that may isa nga successful story iti duwa nga naka very young entrepreneurs kat dito nga negosyo iti nasurutan da. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Ni Jenny Bagongan, 55 years old, nakatira sa Takay, Pinsa Proper Baguio City. Nakilala ko si Doktora sa BARC dahil nag-short talk siya doon. Ang case ko that time, yung may rashes na tumubo sa akin dito sa both sides, ears, sa may
mouth, psoriasis daw itong naramdaman ko, ito yung mga tumubo sa akin. Sabi niya, try mo po yung Tibicos na product namin, sabi niya. So, nung trinay ko siya, na-lessen po yung mga kati-kati, na-lessen po yung readiness na yung rashes. So, 2 weeks lang ako nag-take noon, mabilis na nag-effect yung Tibicos na yan. Nagpapasalamat po ako kay Doktor dahil kung hindi po siguro sa kanya, hindi po ako gumaling. Need help keeping your digestion balanced and sync? Try TB Cause. It's the #1 GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes help digestion balance 24/7. Right combination of multiple vitamins, minerals, and metabolites by helping good balance bacteria in your digestion tract. Without proper nutrition and exercise, your health can suffer. TB Cause Triple Action Formula combines probiotic plus prebiotic and enzymes. Keep you gut healthy and function at its best. Our convenient bottles bring wherever you go. Natural's greatest treasure. Health is our way of life with TB Cause. Yes, agsubsubli tayo para kadetoy anya aya program tayo guys kat itultuloy tayo man digiti pagsasaritaan tayo. Kadigiti kainna iti radyo na, you are still listening to Kuya to Ina di you're still listening kini Ina di para iti anya aya for RPN DCRL 639 kHz Radio Ronda. Kat ituloy tayo apo, Ricky Mateo is watching. Hi Ricky Mateo. Kahit kumanda tanagan mo si ka Ricky Mateo. Kuna na nga kasta ditoy, what are the 57 things people want from life? Kuna na. Dati pa iti may saa. Ano di gitoy? Adventurous things. Do di kitay mo una itatay kat material things. Di kitay matkat di kitay adventurous things. Di kitay kayat tayong aramidan away from our comfort zone. Anak ka di kitay kayat tayong aramidan guys. Dati ito muna. Visit every continent kunana. To travel the world and the 7 seas. Sino ngamin gagayam, itihan nga mangayat, iti mapan ag abroad, mapan mangan ije Hong Kong, mapan ag fashion show ije Paris, mapan Japan mangan ti wasabi, mapan dakitan no kasanod panagaramid iti ramen, mapan dakitaan no kasano iti naimas nga panag slide ije Alaska, yan di kita ice. Diba? Kayat da amin iti mapanag bakasyon. Hindi kita to do an adventure kunan. Oh, dati pa. What are the things that we want in life kunan? Dati kat to speak a foreign language. Apo nagmaya nga tanaya no makasao ni ina di iti usto nga hapon. Domo arigato gozaimasu kung kunana. Bueno, konbanwa. Kung kunana ti hapon. Tapos nagpintasan bueno, French nga language. Voulez-vous foucher avec moi? C'est-moi. Kunana. Voulez-vous foucher avec moi? C'est-moi. Adamot basic ang may bagbagak si Mimi Valdez. Anapay no kwa. Hello, anak ko Mimi Valdez. O, dati pa. We also want in life, kaya tayo pwede gitoy, we also want to go scuba diving, cliff diving, or skydiving. Di gito siguro, di gito Caucasian, ngam no siya nga Ilocano akat, abusta awam mo ti pag-skydivingan ditoy, ti pag-skydiving, cliff diving maybe, ijay madungan, but skydiving is really a very expensive adventurous sport data. You need to have that helicopter or that plane, helicopter. When no mat cliff diving na nga itong bantay, di nga min. Who wants to do that? Di kita lang Amerikano. Hello Clayton, how's your party? O di kita kaya titata. This is very American already. That you could learn how to take professional
photographs ko na. Ti kano da do mga tao kay da kano ti agbaling nga photographer. Kat oresak pa nga kasta, aglalalo having ganang dati cellphone. If you have a very high-end cellphone, datoy ko selfie conscious, aglalo di kiti Pinoy, di ba? Selfie conscious, groupie conscious. Di ka pa'y nangnangan. Kasla ko maitatam, ituloy ko, mga anak, agsida akti utong. Angelita Martin Pukan is watching. Barbie Agasit Manmanu is watching. Hello, Barbie. Madama pang ko lapta while doing my nagimas data. I'm drunk with 3 bottles of Corona. Wala nang practice talaga ko na. Wow! 3 bottles of Corona. Apo, ado deta na inom yumat. Sika Clayton Sinay. Basta enjoy kayo dyan. Itatan dito pa yan. Tipe kaya da. To live in a beautiful, serene place. Sino kumat madi, iti kwa nga adadakil nga balay mo, you have your nice car. And tipag yan ang balay mo kat adayam ti tuktuk ti bantay. Nga ada falls na. Nga tilamang magmutibigat kat the chirping birds. Oh, how idealistic. Tapos nakaimimas nga ko kasla Baguio City. Di nga min, di kita ti kayat ti tao. Kaya da iti something beautiful and serene place ko na. Dapay mesa. Sino nga rod ko mati-madi mangayat nga mapangkama agbuyat ti PBA, NBA, kada NFL, di ba? Di kita pati kayat ti tao. They want something adventurous away from their comfort zones nga kunada. Kaya dati mapan, agpaspasyar, di kita handa pa'y napaspasyar kunana. Dati pa, very island passes dito to pilot a plane or chopper. Hindi nga min? Di gito yung katapo, di gito to the highest level, di gito yung apo into nga survey kada kami to the highest level nga nakangaton, han ko ma-afford din, pero gaputa, dreamy akmat, I'm also dreaming, I dream to become rich also someday. Yun lang naman ang pwede nating gawin, di ba? To dream the impossible dream. Kunana. O, sinorti di may pangayat, may sapay kano, to spend Christmas and New Year in New York City. Apo! Ni Clayton Sinay at Timapandita from the Eric Cruz. Who doesn't want to spend the New Year's Eve or the Christmas Eve in New York City at Times Square? Po na yan. At may sapay dito nakapinpintas dito to have at least one true friend kunana. I am ending the one episode, one topic today ngam ituloy ko to for our next episode kasi napintas dito Di kita kaya tayo amin. But I want to end this episode with something very, very true and correct. Uray may maysa, di ba Barbie? Uray may maysa, itigayom mo, nuus-usto. Dito iti amin ngayong bagak itatay. Dito iti kapipintasan nga, kuha nga talaga. To have at least, kunana, to have at least one true best friend. And that is you, Clayton Sinay. Thank you for considering me. Aduti friend, but at least talaga nga may sa ti best friend. Hama ka mabalin nga 12 ti best friend mo kasday. Pwede ba? Ti best friend na ako, he is the best or she is the best already. After all, you acquired all the material things in life. You acquired the biggest house, the nicest car, the most fashionable clothing, plenty of money to dine out or to shopping, but everything, dito apo ka superficial, joyful inay ko na to have at least one true best friend. Totoo yan. One true best friend nga mangisakit king ka forever. Because besan iso nga may salang. May salaang nga
friend nga best. You will also have the better friends, the good friends, the casual friends, ado nga ti klase friends. The I like you now, no more later friend, seasonal friends, ado nga ti friends. Ngam ti pagsaritaan tayo kahanga preference itata. Basta deti tinapintas kunana, mangkati Catherine Casillo Belong kunana, to have at least one true best friend. Kunana guys. So nga deta ti kapipintasan nga may nga wish ko in life to have at least one true best friend. And that is given already to me 30 or nabayagan. Friends with benefits. Ada pwede gidya friends. Basta ado klase friends ko na nga ron. Mangkati, ada dati casual friends, friends with benefits, ada digite friends mo itang minuto, ngam into no nakalikod ka basher mo, kagasday. Ay nako, ladies and gentlemen, what a way to kickstart our day with positivity. Digite, simple lang ang pagsasaritaan tayo. One topic, one edition tayo today. And for our next episodes, ituloy ko to apo dito, ita nakapinpintas. Makaapektar, pagpampanunutan. Hindi nga pagpampanunutan. Anakadida giti kaya tayo itibiyag. What do we want? Material things? Do we want the nicest car? Do we want the biggest house? Kaya tayo kadi iti pagubraan nga ti sweldo tayo kat apo milyon. Adot kayat tayo. Siyak apo ti kayat ko kat I want to have a peaceful mind. I want to have a peace of mind. I want to be at peace with everybody. I want to be at peace with myself. Kasi narigat no pati bagim kakaap-apam, may ngaro ka bagim kaap-apam. Han kaya na nga sa uwan, your friendship, kaya na nga sa uwan, kita pela tabagbagim, will start in you. It will all be about me. Inadi. Dapat sakpay laeng. I need to reassess everything. Reassess yung tibagbagim if you are worthy to become their friends also. If you are worthy to become their family. Hanggang nga dete, agan antipiling nga dete. One, sakti kalalaingan. One, sakti friend nga kastoy. One, sakti kastoy. You need to reassess every time. And inadi is not perfect also. Ay, gagayom kan kakalsat. One episode, one topic, one episode for us today. Thank you so much, Apo General Manager, ETRP and DZRL Radio Ronda Batak, Apo Rod Sadjan, Sir Joel, to our technical department, the security guards, together with the NGT Multimedia Distribution Services, Jaber Thomas, thank you very much, Doc Hani Tamayo, Engineer Rolly Tamayo, and the rest of our family. Doc Hani's Tibicos will always be there for you guys. Buy one, take one in every DSAP, Drugstores Association of the Philippines. Nga parparmasya tayo. So, this is Inadi guys. Once again, one topic, one edition, one episode kada tayo iti anyaya agsubsublin to manen iti kastoy metla nga oras, kastoy metla nga ganda, kastoy metla nga format, uray ana anything under the sun. Basta kadua kayo guys. Bye muna and God bless you. Great days ahead. Let us radiate positivity and happiness in life. Maraming salamat po. Thank you very much. Love you guys. Babababush! Anya-aya. Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anya-aya. Pangsutsutil kadagiti pulpolitiko nga agkakapusaksak ken
agkakataraki. Anyaya! Anya-aya. Ray-rayaw ti aldaw, aperme iti gargaragga. Anyaya! Anya-aya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsusutil kadigita kaungganyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaarubat at inggen ti gargaragik a programa ditoy. RPN Radio Ronda sa Istres 9 apagpusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulutlutuin da inadi. Rudy T. Ken Honeybee. Kadwada pa'y Dalulo Rocky Ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tinga ti aldaw. Lunes agin gana iti biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti Kailokuan. Anya aya. Walang pikunan, walang personalan, it's just pagkakatawahan lang.